Kei te matangurunguru te kaiarahi takirua i te rōpu kākāriki a me Tiria Tūrei i te korenga o Nanaia Mahuta i eke ki te tūranga kaiarahi tuarua i a reipa i te rangi nei. Hei tāna kei a Mahuta ngā pūkenga hei kawe i ngā whakaritenga o taua mahi. Nā kona anō tōna matangurungurutanga. Kāre ana Nanaia Mahuta i whai hua i te rānei. He oi hei tā te kaihautū takirua o ngā kākāriki, kai āia tonu te mana ki te kawe i taua tūranga. I'm really disappointed for Nanaia that she wasn't elected to a leadership role. She has been one of the longest serving Māori MPs in the Parliament. And certainly in Labour. Kāre te rōpu reipa i tautoko i te māngai o Hauraki Waikato me David Cunliffe hei tūmuaki. They've decided what is best for them and they will have to deal with the consequences, as will Nanaia. It's always very difficult. It is always very difficult when you are in a competition like this. Somebody is going to win and somebody is not. Ki te hiahia reipa kia hoki anō te pōti Māori kia rātau. Tērā pea mā tētahi kai hautū Māori tērā e tutuki ai. The foreshore and seabed legislation, which is what lost them political support because it was a confiscation of Māori land. Now, they would need to reverse that and significantly revise their policy approach to Māori if they want to regain Māori votes. Engari he kaupapa kai tuatu mo te rōpu kākāriki. Hei a pōpō ka tohua e rātau o rātau māngai. Ko te rongo kōrero ka riro i a Denise Roach o Ngāti Raukawa, te tūranga hei māngai take Māori. Things like access to te reo Māori in schools, and I think that's something that all New Zealanders should be able to access. Kāre anō kia tūtaki te rōpu kākāriki me ngā kai tū hou o te rōpu reipa. Ngā hui Wade, te karere.